Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama kupastor ngi-channel enye ufike isiqela ke wenza okubalekile nokufanele ukulike nokusubscribe kwi-channel lokho kuyosithokozisa kuyikhulisa i-channel uma una amandla unganikela kwi-channel ikhona inamba bank account ekhona la ongakwazi ukuthi uyisebenzise siyabonga abantu abangamalunga le-channel ngokucontribute at least njalo ngenyanga ngo-R9 uNkulunkulu akatibusise livulele iminyango yempumelelo kukona konke enikwenzayo sibheka la udaba njengenjalo lo lamaphupho namhlanje sibheka udaba oluka Khethiwe but before silibheka udaba luka Khethiwe sikusho ukuthi inamba isenze kuphela ukufona lapha kubhalwa ukuthi calls kwabhalwa ukuthi no WhatsApp so abanye abantu balokufonela unoku WhatsApp time usibhala ukuthi no WhatsApp ubhala ukuthi calls no WhatsApp no it's in English kuthiwa calls no WhatsApp not no WhatsApp calls no WhatsApp should bengizovela ngithi mina ama calls no WhatsApp so ngithe calls ngabhala picture no it's no WhatsApp yebo so abantu bathi kuthiwe no ama calls no WhatsApp no ngenza kwethu yes sibheka la uKhethiwe Prudence 1499 uthi amen pastor mina ke bengidla inyama yenkukhu sengidla ke ithambo waqhamuka ke izinja zangikhonkotha ngasinika ke leli thambo bengidla ke inyama yalo nake singakusho kuyenzeka uphuphe ngaba udla inyama ngabe udla ukudla kodwa no most of the time kuba inyama usuke uphupha uyidla bese iqhamuka izinja ziyifune leyo nyama zikhonkotha enazikiyeke ungakayinikulenja nake singakusho asibeke iBhayibheli eqala ngokaMateyu 15 verse 26 lithi ke waphendula wathi akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana siphonse ezidlaneni la kukhulunywa ngowesifazane owaye eze kuJesu ezocela ukuthi uJesu emsindisele indodakazi yakhe yayigula so uJesu yamphendula ukuthi akukuhle uthatha isinkwa sabantwana siphonse ezidlaneni futhi uthatha whatever portion unikeza umuntu ongayideserve should that woman was not deserving of grace ngaso sikhathi noma umusa kaNkulunkulu ukuthi izinja zingafaniswa nomuntu ozofika ku efune uncedo eludimanda lolu sizo lolu engalideserve futhi yayibona ingako kungaqhamuka lenje ikhonkothe ayike futhi ungakayinikele lento ukuthi kuzofika umuntu othile ongadeserve ulolo sizo lolo ezobe lifuna noma ezofuna lento ezobe yifuna kodwa engayideserve noma engafanelwe ukuthi ngabe uyayithola number 1 asithi ke thina ubuphupha izinja kungaba uphawu olungelubi umazi kukhonkotha zifuna ukudla kwakho lokho kusho ukuthi kumele ulindele abantu abazokufundekela bakubangele isicelo ukuthi angeke bakuyeke ungakabanikezi abakufunayo noma ngeke bakushiye noma basuke kuwe ungakabanikezi lokhu asuke bekufuna kuwe 2 uma ubuvuthi izinja kungaba uPaulo ngelomazi ikhonkotha zifuna ukudla kwakho lungasho ukuthi kunabantu njengoba abazofuna ukuthi ubasize ngemali futhi bazokufundekela uzobanike lawo bantu bonke labantu bekuthi uma ubheka abayideserve lento azobe kuwe uma befuna imali bazoyifuna ngodli bazoyifuna bazokufundekela kodwa bazobe bengayideserve kodwa mhlawumbe uzogcina ubanikile futhi number 3 ngalokuthi izinja ngokwesintu ziphinde zivele njengezidalwa njengamathongo singaphinde silibheka leyo ndlela ukuthi okay number 3 uma ubuka futhi izinja ngabe uphawu olungele ukumazi ikhonkotha zifuna ukudla kwakho ugcina mhlawumbe uyinikele futhi lokho kungakhomba ukuthi kungenzeka izidalwa zakho zikhalela mhlawumbe into eyisithebe okumele uyenze wena ngokusheshsha ukuze lezi zidalwa zingezi ngolaka uyabona ukuthi ngokwesintu lento ingakhomba ukuthi mhlawumbe uma kungukuthi kunezikwelede ezithile onazo zeyithebe noma zokwenza imisebenzi yesinto ethile sekuyisikhathi sokuthi uyenze iyafuneka iyakhaleleka kakhulu kuyaphuthuma yabona ngale kwaloko kungaba ukuthi kunabantu abazofika bazofuna okuthile kuwe kungaba imali noma okunye abazokufuna bekudimanda kuwena kodwa bebengakudeserve lizobanika ngoba bazokufundekela bazokubangela isicefe bazokumelela lobe ifuna into leyo until uzobanika siyabonga kakhulu besibhekela la uphawu lwezinja uma zikhonkotha zifuna ukudla okuphethe uzuyinike ngaba ithambo ngabe inyama ngabe ukudla uthi usadle ngeqhamuke nje ikhonkothe
and ayiyeki ukukhomba ukuthi ungakayiniki lokhu kudla lokho. Qaphela abantu noma ke kunezidalo zakho ezifuna ukuthi uphakame indoda noma ngale ukuthi uyolungisa. Siyabonga ke udaba olwamaphupho ichannel yenyu Flick, qinisekisa ukuthi usubscribe ulike le video le ngama video angaphezulu 1000 ungakwazi ukubheka inamba isenze kuphela uma umlandeli channel ungayisenze ku WhatsApp. Peace.